pagi bikin lenggang. Masih pagi sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-qubur bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa Hari ini hari Kamis, teman-teman. Besok Jumat bagi rapor. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم. Semangat abang, nanti abang main-main sama temennya ya, puas-puas. Besok hari Jumat ambil rapot, ambil ijazah. Sudah, tidak sekolah lagi ya tuh. Ya ter happy lah sama teman-teman Atar, oke? يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ayo semangat. Sekarang udah jam 7:10. 7:10. Ngeblur. Nah, abang nih pakai, nggak boleh nggak dipakai, lagi ditilang bapak polisi. Bau enggak? Wangi lah Bunda nih. Bunda kan belum mandi. Udah tadi. Semangat abang. Allahumma barik di mana kita bisa cerdas bahagia kaya raya, amin. Tutup pintunya.
tumis toge sama ini tuh sambal ikan. Ini kasih sambal. Nah, ayah balik. Kita lihat ayah bawa apa. Bawa apa sayang? Tahu. Buat tahu beh. Ayo kita lihat. Ini yang dibeli ayah. Tuh. Ini JM. Kita lihat ayah ngambil apa lagi. Ada yang ketinggalan caknya di motor. Ini dia Lamundo. Ini buat makan cemilan malam ini. Favorit Abang Atar. Tuh. Lembut. Ini cappuccino. Favorit anak-anak. Dia isi 6 tuh harga 24.000. Ini tuh ubi ungu, lapis ubi ungu. Itu enak banget tuh. Nyami. Ditolongin kakak buat nama Ataraska. Ini tuh kado dari abang. Tuh. Dari abang. Buat perpisahan. Abang kelas B2. Sate. Udah bukan makan sate, Bunda mesen sate. Tuh satenya pakai lontong. Bismillah.